Cearcolóir, fáilte go dtíon rang gaeilge, aniu baimidigh fécint topic nua, agus sin motheach. Cearcolóir. So féach an seo an áit ina bhfuil cónaí orm. So cá bhfuil tú I do cónaí. Ok, so ibre a hain, task a hain, fécinn seo, hain dó trí cahar. Matchall leis an Victor. Ibre a hain, tá cónaí uring imluch orasán. We live in a block of apartments. Ibre a dó, tá cónaí uring I ballás. We live in a palace. Ibre a trí, tá mé I mo cónaí I deach sraithe. I live in a terraced house. Ibre a cahar, tá mé I mo cónaí I deach mór scuite. I live in a large detached house. Okay, so matchall. So task a hain, scríomh, ibre a hain dó trí cahar an gaeilge agus an béarla, isteach sa chópléir, agus matchall leis an Victor freisin. An what? Task a dó, scríomh an busca glas isteach I de chópléir, an gaeilge agus an béarla, agus tá stór focail iontach an sin. Teach scuite, teach lascuite, teach cúine, teach sraithe, teach bronner orasán, pálás, teach tuaithe, teach fermie, bungalow, teach trístóir, gá urlóir, teach mór míltach. Ok, go héintach sin task a dó. Agus cearcolóir, bí a caint. Ok, cearcolóir. So, éintach. Task iver a trí. Task iver a trí. Cá bhfuil do theach sitse. Matchall na habertí leis na pictiúir. So, hain dó trí cahar. Ok, matchall. So, tá deach sitse in aca na farige. Our house is situated beside the sea. Tá deach fermie sitse faoin tua. Our farmhouse is situated in the countryside. Tá nórasán sitse I lór na cathrach. Our apartment is situated in the city centre. Agus tá deach lascuite sitse in estáit tíochta. Our semi-detached house is situated in a housing estate. Ok, go héintach. So, sin aus agus sin é.